Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Анда эмесе бүгүнкү 7-күндүн 1-сабагын баштасак. Бүгүн жаңы тема өтөбүз. Принцип билдикле. Принцип билдикле эмне экен? N клеткага N'ден көп коен салсак, анда кандайдыр бир клеткада бирден көп коен болот дейт. Муну жакшынакай түшүнүш үчүн 3 клеткага 4 коен салып көрсөк. Эмне? Үч клеткага 4 коен салып көрсөк, бирден көп болот деп жатат. Бирден көп болбосо анда баарына бирден салганда эмне? Бир коен ашып калат. Бир коен дагы бул жакка салыныш керек, ошондуктан бир клеткада бирден көп коен болот. Ошол принцип билдикле дейт. Буну азыр суроолордо аябай көп колдонобуз. Мисалга, биринчи эле суроо. Класста 35 окуучу бар экен. Алардын ичинен как минимум 2 баланын, 2 окуучунун фамилиясы бир тамгадан башталышын далилдегиле деп жатат. Özü kırgız tilinde tamam var. Bırak bu Oğuzhan sorusu bolca tanıdığı için bu жерде. Астыма сатылmış da атырақ иштеп керек деп атымда. Ben переттен оларга. Ошол үчүн мен олордун ташы. Так. Русский буквада не? Орустардын тамгасында 33 тамга бар, ошондуктан 33 тамга колдонсок. Эмне? 33 тамга. Ne? Ardın kleka деп эсептесек. Эмне? 35 коен салганда бир клеткада бирден көп коен жайгашып барат. Башкача айтканда 33 тамгадан баштап аз тилүү адамдардын атын жазып чыксак дагы эле 2 окуучу ашып калат. Салганда башкача айтканда бир тамгадан бирден көп адамдын фамилиясы бар, окуучунун фамилиясы бар. Башкача айтканда 2 окуучунун фамилияларынын аттары бир тамгадан башталып калат. Как минимум 2. Ошону менен суроо далилденди. Принциптеле. Так. Дагы кичине суроо иштейли. Москвада 8 миллион адам жашайт экен. Анан ар бир ошо жашагандардын ичинен ар биринин башыдагы чачы максимум миллионго жетпейт экен да. Башкача айтканда 1999 чачы бар экен. Минимум эмне? 0 болушу мүмкүн, лысый болушу мүмкүн. Эми ошолордун ичинде дейт, как минимум 2 адамдын чачтарынын саны 1 дейт. Кылдарынын, чачтагы кылдарынын саны 1 дейт. Муну далилдеш үчүн эмне? Бизде болгону канча түзүлмөбүз бар? Клеткабыз бар, канча клетка десек болот бул жерде? 0дон баштап 9999 чейин. Башкача айтканда миллион клетка бар. Миллион клеткага 8 миллион адам салсак, анда бул көп болгондугу үчүн эмне? Ушундай бир клетка бар, что ал жерде бирден көп коен отуруп калат. Башкача айтканда бир сан бар, ошол сандагы
Oşol sandagı adamdardын oşol sandagı çarçı bar adamlar birden köp bolot. Oşol menен su dalildendi. Принцип бизде башында түшүнүксүз болушу мүмкүн, кийин кыйын суроолорду эчегенде аябай жакшы түшүнүктүү болот. Биринчи окуганда мен 5 жолу окуп чыккам, эмне үчүн мындай болуп жатат деп түшүнгөн эмесмин. Кайра окугам, кийин суроолорду өткөндө аябай кызыктуу экен өзү. Анда эмесе 5.4 суроону карасак. Мектепте 20 класс бар экен. Общий 20 класс бар экен. Ал эми ошол мектепке жакын 23 окуучунун үйү бар экен. 23 окуучунун үйү бар экен жакын мектепке жакын. Бул жерден айтсак болотпу дейт, ошол 23 окуучунун хотя бы экөөсү бир класста окуйт деп айта алабызбы деп жатат. Айта алабыз, анткени эмне бизде мектепте болгону 20 эле класс бар. 23 окуучуну 20 класска жайгаштырсак, как минимум бир класска бирден көп окуучу түшкөрүп калат. Ошондуктан ошол эки окуучу эмне классташ болот. Ошону менен суроо аягына чыкты. Бул жерде дагы эле ошондой эле этти. Бул жерде айтып жатат эмне? Мектепте эң аз канча окуучу болушу керек? Алардын ошол жерде эки окуучунун туулган күнү бирдей болуп калышы үчүн дейт. Туулган күнү, туулган ай. Башкача айтканда туулган күнү болуп калат бизге айтканда. Эмне? Bir жылда канча күн бар? Bir жылда 365 или 366 күн бар. 4 жылда бир келе турган 366. Эми биз ар дайым эң болбогон деген нерсени карап көрсөк 366 күн. Эгер мектепте 366 окуучу болуп калса, анда эмне болот? Анда 1-январь, ошондо 366 күнгө ар бири күнүгө туулган күндөн болуп калганда, бир күнгө бир эле баланын туулган күнү болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде эки адамдын туулган күнү бир күндө болбой калат. Ошол себептен эң аз 367 окуучу болсо, анда эмне? Бизде bir жылда 366 гана күн бар максимум. Ал жерден 367 окуучуну күндөргө жайгаштырсак, бир күндө бирден көп бала болот. Башкача айтканда, эки баланын туулган күнү бир күндө болуп калышы мүмкүн. Көп эле мектептерде эмне? Окуучулардын саны 500дөн көп болот. Ошол мектепте туулган күнү бир күндө болгон окуучулар аябай эле көп. Бул статистика боюнча эле оңой болуп калат. Ошондо жооп 367 окуучу болуп калат. Эң аз 367. Бул жерде кичине татаалдашкан немеси, принцип, дилкилен татаалдашкан немеси n клеткага дейт. K көзүлгөн n плюс 1 коёнду жайгаштырсак дейт, анда кандайдыр бир клеткада K'дан көп коён жайгашат дейт. Башкача айтканда сан менен түшүндүрсөк, бул жерге 4тү койсок, бул жерге 3тү койсок, 13 көзгөн 4 кошулган 1. Бул жерде эмне болуп калат? 13. 4 клетка 13 коёнду жайгаштырсак дейт, кандайдыр бир клеткада эмне 3төн көп коёну бар дейт. Ал эмне 3төн көп эмес десек, противный жагынан далилдесек, 3төн көп эмес, баарында максимум 3 десек, анда
4 kletkaga 3 tomana salganыбызda emne bir koyun aşıp kalat. Al koyun da bul kletkalaryň birösünde boluş gerek. Oşonduktan emne kandaýdyr bir kletkada 3'ten köp koyunu bolat. Oşon menen suroo dälillerini bul suroo emes, bul oşol prinsipdiklerin tataldaşkan memesi türü. Başkaça aytkanda bunu ayım jönde suroo emes. Tak. Bul jelde aytyjat 5.2 Alyoşa deydi. Emi bir bala 3-nji gün, 4-nji gün, 5-nji gün bazy bolup 7 konfet jepdir. Oşonda 3-nji gündü buljadyga esepdesek 3-nji gündükünü buljadyga 4-nji gündü esepdesek buljadyga 5-nji gündükünü esepdesek. Anan dalillegle deydi. Kandaýdyr bir günü deydi. Al 2'den köp konfet jep koygon deydi. Egerde maksimum künnüge 2'den konfet jegende emne bolmok? Bazy bolup 6 ele konfet jemek. Bizde bazy bolup 7 konfet jegendiği üçün bir konfet oşul kündörüň bölösüne kelet. Oşonduktan kandaýdyr bir günde emne al 2'den köp konfet jegen bolat. Oşon menen şu dalildendi. Bul jerde ançalyk ele kıyınçylyk gelemez. Logika dese dagy bolat. Tak. Cigilma 5. Короче, maşina bar eken bayağı kagazlarga peçat kılıp çıkaratan 25 betти çıkartıptır. Al jelden 102 kata kılıptır. 25 betkele 102 kata. Başkaça aytkanda baraktaldy 1 2 25 barak bolsa, bet bolsa, straniца o. Anan emne? Al jelde 102 kata bar eken. Anan emne deyip zat? Uşunday bir bet tabulat deydi straniца. Al jelde 4'ten köp kata jasalgan deydi. Egelde anday emes dep alsak, anda bazında maksimum 4'ten gana kata boluş gerek. Bazında 4'ten kata bolgondo summanna emne 25 bölgün 4, başkaça aytkanda 150 kata bolat. Bizde bazı bolup 102 kata bolgonduğu üçün uşunday bir baraktın beti bar, al jelde 4'ten köp katası bolat. Misalga bu logichniy suallarga kiret koyunça. Emne misalga bir sual aytsak. Yaşıkti kızıl süettegi ak süettegi jana jaşıl süettegi baypaktar bar desek 3 türlü biz en az kança biz kölböy turup kalabay turup kança baypak alışыбыз керек что biz bir pay kılıp kiyip kete turganday bolup misalga en az kança alabыз alışыбыз керек что bir pay kılıp ketkenge kiyip ketkenge. Misal sen kızıl jaşıl dep kiyip ketpeysin de ak je jaşıl je kızıl kılıp. Oşondo bul jerde emne en az kança boluş керек? Bizde 3 yaşıgız var. Kızıl, jaşıl, jana ak. Oşondo emne 3 yaşke kança koyun salışыбыз керек? Что bu 1 yaşkte birden köp koyun boluş üçün. Emne en az 4 boluş gerek. 4 baybak alsak emne al birösü kızıl boluş mümkün, birösü jaşıl boluş mümkün, birösü ak bolsa, dagam birösü emne bolat? Uşlardын birösü bolat. Eger kızıl bolsa, anda bir pay kızıl kılıp kiyip ketebиз. Eger de jaşıl bolsa, anda jaşıl kılıp bir pay kılıp kiyip ketebиз. Eger ak bolsa, ak bolup kiyip ketebиз. Oşonda en az 4. Bul jerde logichniy suallar köp. Prinsipdikler logika koyunça eме kılat. Köp koldonulat olimpiadalarda. 5-nji oldu. Çok.
Tak 6. Oşondoy. Tak. 5.9. Yaşıkta 105 alma bal deyt. 4 türlü sortda deyt. Çoğun yaşık olsun. 105 alma bal iken 4 türlü sort. Makul 4 türlü bölüp koysak. Hem sortlarını bilbeyim, hem süretmelerini bölüp koyayım. Birinci makul A sort, B sort, C sort, D deyen sort. 4 sortda o almalar 1 yaşık ofis altı, bari ol 105'te. Bana aytip dat. Oşol almaların için kandaydır bir sortda 27'den köp alma var ekenliğin delillegidir işte. Yok. Bu жерде айтышта 27 alma bir sorttan табылышын дәлелдегиле işte. 27 alma bir sorttan табылышын. Эгерде 27 alma bir sorttan табылбайт десек, анда бул жерде A sort болсун, бул жерде B sort болсун, бул жерде C sort болсун, бул жерде D sort болсун. Табылбайт десек, анда эмне? Баарында максимум 26 эле боло алат. Эгер 26-нан bolsa, anda summanla bal bol 104 alma bolot. Bizde emne 105 alma bolgonduktan kandaydır bir sortto 27 alma tabat. Oşon menen suroo dalildendi. Tak. ...35 balaga deyt. 17 türlü meme var eken zadacha. Al bir bala birden gana zadacha işteytken. Tak. Az daim 3 bala bir zadachany işteşi tağılat mı? Oşol çınmı deyip dat. Az daim tağılat deyip dat. Oşol çınmı deyip dat. Emne bul jerde 35 okuçu var eken, al bir okuçu bir gana suro işteytken 17 ele suro var eken, oşol için bileusunu tamdap. Emne egzamender bolot go 9 klass jana 11 gos egzamderde könçe tarıhça какой-то möylerde biletlerdi kop koyot. Biletler gelip sen tamdaysın, oturup dan iştep kayla bilet jap kop koyup ketersin. Oşonda ele 17 suro var eken, 17 bilet 35 okuçu kirip tapşırıp çıkkandan keyin kandaydır bir suronu 3 bala az da iştegen bolup çıgarat deyt. Oşol çınmı je жалганбы deyip dat. 17 suro bolsa emne birinci suro bul bolsun, ikinci suronun bul bolsun. 3 oşontip 17. Az bir suronu emne 2'den gana bala iştegen bolsa, bir suronu 3 bala iştegen emes desek, bir bilette 3 bala algan emes bolsa, anda bari bolup 34 ele okuçu kirgen bolat. Bizde 35 okuçu egzam tapşırıldı deyip dat bul jerde. Oşonduktan emne kandaydır bir biletти, башкача айтканда суроону 3 bala iştegen bolup kalat. Oşon menen ова туура, верно ли? Ова. Oşonduktan bu suroo tуура деп эсептелет экен. Ол жерде кайда эле ошондой эле бирдей surada olmayabilir. Manav suro кичине кызыктуу суроо.
Başkaça aytkanda yaşık desek bolat. Көрünбөйт içinde 4 kızıl jana 2 jaşıl svetdegi şarikler var eken, bari bolup 6 şarik var eken. Anan deyit. Eng az kança şal çıkarışыбыз керек, чтобы çıkargandan keyin aların içinden хотя бы bir kızıl boluş керек eкен. Eng az kança çıkarışыбыз керек. A'sı bul. A. Bir kızıl az daim boluş керек eкен. Biz çıkarıp kalagandan keyin oşol jerde kızıl az daim boluş керек eкен. Emne desek bolat. Bul jerde bir şarik çıkarsak, al şarik jaşıl bolup kalışı mümkün. Oşonduktan kızıl jok bolup kalat. Boluşu mümkün emes bir. Eng az bir bolbойт. 2 bolsa, ekөөтен jaşıl boluşu mümkün. Oşonduktan kızıl jok bolup kalat. Bul da boluşu emes. 3 bolsa emne? Bul jerde maksimum 2 ile jaşıl bolat. Kalgany bölösü kızıl boluş керек. Oşon menen emne? Oşonda ar daim çıgat eken. Başkaça aytkanda 3 eng az 3 şal alsak ar daim bir kızıl şal çıgat eken. Как minimum bir kızıl şal. B'si bir jaşıl şal çıkış üçün eng az kança şal alışыбыз керек деп жатат. Бул жерде ошондой эле. Эгер 4 şalды alsak 4-4тен kızıl bolup kalışı mümkün. Oşonduktan 5'ti alsak ar daim bir jaşıl svet çıgat. S. Kança şal alışыбыз керек? Aların içinden bir kızıl jana bir jaşıl çıkışı üçün deyt. Jakşı. Эгерде 6-10тен alsak az daim çıgat, 6 emes. 4'tü alsak 4-4tен kızıl bolup kalışı mümkün. 5'ti alsak emne? 5'ti alsak 2 jaşıl 3 kızıl boluşu mümkün. Je bolboso 4 kızıl 1 jaşıl boluşu mümkün. Başkaça aytkanda az daim birden bolat, как minimum. Эгерде болбойт desek 5 kızıl bizde jok. Je bolboso 5 jaşıl bizde jok. Oşonduktan emne? 5 şal alsak az daim bir kızıl jana bir jaşıl çıgat eken. Akırkı G variant. Emne? 2 şal bir svetten deyt. Kança eng az kança şal alışыбыз керек? Oşonda 2 şal okşoş svetde boluşu üçün deyt. Bul jerden misalga eng jaman случайды кылап көрөйүк. Birinci şaldı alsak kızıl çıktı. İkinci şaldı alsak kızıl çıksa biz sıra jеңебиz. Bizge emeме болот. Бирок jaşıl çıkışı da mümkün. Jaşıl çıgat. Üçüncü şaldı alганыбызда эмне болот? Kızıl же jaşıl çıgat. Eger kızıl bolsa 2 kızıl svetте şal болот. Биздин суроо чыгып калат. Eger jaşıl bolsa 2 okşoş svetте jaşıl болуп калат. Oşonduktan 3 şaldı alганыбызda başkaça aytkanda emne? 2 yaşık var. Kızıl jana jaşıl 3 şaldı salsak emne? Bir svetten 2 okşoş как minimum 2 okşoş svet 2 okşoş şal bolup kalat. Oşonduktan eng az 3 bolat. Oşon menen bul suronun baары işledik. Logikalar tak. Bul jerde da. Keyingi suroo. Bul da ele oşol ele eken. Yaşıkta 100 türlü svetdegi şarikler bar eken. Aların içine 100 şarik bolsa alanın içine 28 kızıl 20 jaşıl 18 sarı svet 20 kök svet 10 ak svet
10 kara svet. Bari bolup 100 bolat. O. Emne? Eng az kança şerikti ko'zbo'y turup çıkarışımız gerek demişler. Aladın içinden değil. Kak minimum 10 oşonda 15 okşa şerik boluş gerek ekende. Eng az kança şerik çıkarışımız gerek kalabay turup değil. Aladın içinden çıkarganların içinden 15 şerik bir svette bolup kalış gerek eken. Kızıktır su da bu ayağı öyle. Eng az kança dep oyloysuzlar. Joğuңuzlar bolsa aytıp ko'rsaňizlar bolat. 2 minut bereyim, işlep ko'ringizlar. 100 şerik var. Anın içinde 28 kızıl, 20 jaşıl, 12'si sarı, 20'si kök, 10 ak, 10 kara. Kalabay turup kança şerikti eng az kança şerik çıkarışыбыз gerek. Çıkargandan keyin ar daim 15 şerik bir svetten boluş gerek eken. Misalga 20 şerik alsak kalabay turupçu. Alanın 10 kara 10 ak çıkıp kalsa bolboy kalat. 15 şerik bir svetten bolboy kalat. Oşonduktan eng az kança şerik alışыбыз gerek. 100 şerik alsak kanişta çıgat. Bal çıkandığı için aladın içinden 15 bir svetten bolat. Blok bizge eng az gerek. Eng minimalni kança şerik çalışыбыз gerek. Joğuңuzlar var mı? Aytsaňızlar bolat, uyalbay ele. Bu jerde hiç kim anda mise iştesek emne aktardın baalyn çıkarsak da 15'ke jetpeydi. Oşonduktan emne aktardı 10 şardan köp alışыбыз gerek eken. Kalalardın baalyn çıkarsak da 15'ke jetpeydi. Kayla 10. Başkaça aytkanda 20 şardan köp alışыбыз gerek. Bul jerde sarlar 12 sarlyn baalyn çıkarsak da emne 15 şerikке jetpeydi. Başkaça aytkanda 32 şerikten köp alışыбыз gerek. Eğer biz 32 şerik alsak emne 10 kala 10 ak anan 12 sarı bolup kalsa bul jerde emne bol? Başkaça aytkanda bolboy kalat 15 şerik. Emi bizde kaysylar kaldı? 20 kök, 20 jaşıl, 20 kızıl. Emiçi. Eğer bul jaktan 14 şerik alsak bari 14 kızıl çıkıp kalsa je bolsa 14 jaşıl bolup kalsa başkaça aytkanda başkaları 15'ten köp, oşonduktan eng jaman memeni karaşыбыз gerek da, suu çaydı karaşыбыз gerek. Oşondo, egelde biz kança boldu общий bul jerde summanda? Buljak 3,42, buljak bolsa 32, başkaça aytkanda 74. Egelde biz 74 şerik alsak, aladın içinden algandarın içinden hartülü boluşu mümkün da. Oşonduktan al jerde 10 ak, 10 kara, 12 sarı, 14 kızıl, 14 jaşıl jana 14 kök bolup kalsa, anda emne bir dagı svetten 15 okşoş şerik bolboy kalat. Oşonduktan emne egelde 75 şerik alsak, anda eng jaman suu çay şunday bolsakdı. Anda emne bizde kaysı kaldı? Bizde şerik yaşıkta kızıl kalışı mümkün, jaşıl kalışı mümkün, kök kalışı mümkün. Al жерден bir şerikti alsak emne bul jaka plus 1 bolat dagı 14'ün bölösüne. Bir svetten 15 şerik çıkıp kalat. Oşonduktan bul jerde eng minimalni 75 şerik alışыбыз gerek, чтобы ar daim 15 şerik bir svetten bolup kalışır. Bemani gaplarni gapiraman bular.
Teorema. Принциптерден. Eng kletka ушунан аз koyon otursa anda kandaydır eki kletkанын içindeki koyondordун sandары birдей болот дейт. Бул жерде эмне десек болот? Мисалга 5 клетка болсо ушунан аз деп жатат. Ошондо 5 көбөйтүлгөн 4 бөлүнгөн 2 башкача айтканда 10дон аз болгон сандагы коёндор. Башкача айтканда 9 десек эң аз, 10дон аз. Ошондо 5 клетка 5 клетка 9 коён салга дейт. Салгандан кийин кандай кылып салсаңар дагы ушундай 2 клетка бар дейт. Ошо 2 клетканын ичиндеги коёндордун саны бирдей болуп калат дейт. Эгер болбойт десек, анда эмне? Бул жерге 0 болуп калышы мүмкүн. Анда эмне? Бул жерге экөө окшош болбош үчүн бул жер 1 болуш керек, как минимум. Бул экөөгө бул жердеги окшош болбош үчүн бул жер 2 болуш керек. Туурабы? Бул үчөөгө бул жер окшош болбош үчүн эң эле аз 3 коён отуруш керек. Бул жерге бул окшош болбош үчүн 4 отуруш керек. Башкача айтканда бул жерде суммарно 10 коён керек, эң аз. А бизде 9 эле коён бар. Ошондуктан кандайдыр бир бул жер 3 болуп калышы мүмкүн. Же болбосо бул жерлер 3 болуп туруп бул жак башкача болуп калышы мүмкүн. Башкача айтканда ар дайым 2 яшикке алат. İçinde koyunların sаны birдей болуп калат. Бул теорема аябай эле керектүү. Ошолордун болуп келип калат. Теорема. Теоременин макул. Мына сакана деп коелу. Теорема 2 бул. Бул суроо карасак мындай. Bir rayonda 7 mектеп бар экен. Ал мектепке дейт 20 компьютер бөлүп берилипти ошол районгочу. Ошол мектептерге 7 мектепке 20 компьютер кааландай кылып бөлүп берсек дагы дейт. Алардын ичинен 2 мектеп эмне? Birдей компьютердун санын алат деп жатат. Birдей компьютерларды алат деп жатат. Может быть, мектептерге вообще берилбей калышы да мүмкүн деп жатат. Ни одного. Так, 7 мектепти не кылсак? Районда 7 мектеп бар экен. Так. 7. Баарына 20 компьютер бөлүнүп берилиптир. Ошол 20 компьютерди 7 мектепке бөлсөк. Бөлгөндө дейт. Эмне? Ар дайым 2 мектептин компьютерларынын саны бирдей болуп калат деп жатат. Эгер противный башкача айтканда карама каршы жол менен эгер болбойт, бири-бирине барабар болбой тургандай болушу үчүн канча компьютер кетет анда? Эгерде болбойт десек, анда бул жерге 0 компьютер берилик. Бул экөө барабар болбош үчүн бул жерге как минимум 1 компьютер беришибиз керек. Бул экөөнү барабар болбош үчүн бул жерге как минимум 2 компьютер беришибиз керек. Бул үчөөнү бул жактыкы барабар болбош үчүн как минимум 3 компьютер беребиз. Ошондой эле бул жака 4 беришибиз керек, бул жака 5, барабар болбош үчүн бул жака 6 беришибиз керек. Бири-бирине барабар эмес. Эми суммарына кошсок бул жерден эмне? Как минимум 21 компьютер керек болуп калат. А бизде болгону 20 компьютер. Ошондуктан эмне? Анда эмнени айтсак болот? Бул 7 мектептин ичинен 2 мектептин компьютерларынын саны бирдей болуп калат. Ошону менен суроо аягына чыкты. Эгер барабар болбош үчүн эмне болуш керек экен? Как минимум 21 компьютер керек экен. А бизде 20 компьютер болгондугу үчүн болбой калды. Contradiction деп коет, противоречие башкача айтканда. Ошону менен суроо аягына чыкты.
11-ci soru. Altmış moneta var ekan. 60 monetani 12 kошелёкка bölüp salıptır. Şunda qilib bölüp salsak bolotdu depsat. Hech qanday 2 kошелёктогу içidegi monetaların sаны birдей bolup kalbaşı üçün. Kalbaşı kerek ekan. Anda emne 12 kошелёкtu tartıp çıksak. Bir-birine baravar bol boş gerek ekan. Kошелёкка salbay koysak da bolot depsat. Başta emne salbay koyduk. Anda bloku baravar bol boş üçün bu zaka как minimum 1 moneta salışımız gerek. Oşonda ele burada 2, burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Emne oşonda baravar emes bolot bir-birine. Biroq monetaların sаны anda qancha bolip qalat? 1-den 11-ge чейин koysak 11 koyulgan 12 bölüngөн 2 başkaça aytkanda 66 moneta kerek. Bizde bolgon 60 moneta oşonduktan kalağında kılıp 60 monetani 12 kошелёкка salsak dagı al жерден 2 kошелёк çıgat. Ökönün monetaların sаны birдей болуп калат. Ошон менен болбойт. Можно ли? Не можно. Так, bu uzaklarlarda kurşun böyle sorulurken. Cüz kitapti qandaydır bir okuçulara bölüp etdik. Yani sаны belgisi eken. Anan emne maksimum qancha okuçuga bölüp bere alabız deyt. Bölüp bergenden keyin okuçularga berilgen kitapların sаны bir-biriga okşoş bolboş gerek deyishdi. Yaxshilo. Teorema emneli? En kletkaga n bölgön n minus 1'den az bolup kalsa deyt. Şundan az koyunu salsak anda kletkaların içinde 2 kletkanın içinde okşoş koyunların sаны bolot deyt. Oşo teoramani koldansok anda emne tak bizde memelerin sаны aytsak. Mektep okuçularının sanın K desek. Anda uşundan köp salışırız gerek de. Uşundan köp başkaça aytkanda şunday boluş gerek. Egerde bundan az bolsa biz biliyoruz emne 2 okuçunun kitaplarının sаны birдей bolup kalat. Oşonduktan şunday bolot. Başkaça aytkanda K minus 1 bul baravar 200. Udalaş 2. Başkaça aytkanda eger K'ga bundan kichine K minus 1'din kvadrat bolup kalat. 200 qanchaning kvadrati? 200'den cho'ng 15'ning kvadrati bo'ladi. Boshqacha aytganda K'ga 15 bersek emne 15 koyulgan 14 bu baravar 200 10 bolup kalat ekan. Oşonduktan emne K'ga 14 bölsek
bu jaktan. Ушул 200-ге жетпейт экен. Ошондо эмне К максимум 14 эле окуучу боло алат. Эгерде 15 окуучу болсо, анда эмне? Эгерде 15 окуучу болсо, анда 15 көзгөн 14 бөлүнгөн 2 бул 105. 105тен 100 кичине болгондугу үчүн эки окуучунун китептеринин саны бирдей болуп калат. Ошондуктан эмне? 14. 14 окуучу болсо 100 китепти бөлүп бере алабыз. Кантип бөлүп беребиз? Жөн эле пример кылып көрсөтүп беребиз. Кана 14. Так. Жетөс үстүндө, жетөсүн. Билесиңер, эмне? Бул жерде айткан жок. Баарына еще теоремада не? 0 деген дагы болушу мүмкүн эле. Бул жерде биз 0 окуучуга китеп берди деген бул 0 деп эсептелбейт. 1 деп башталыш керек. Ошондуктан 14 эмес 13 деп алсак болот экен. Азыр 14 болсо анда болбой калат. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Башкача айтканда эмне? 12 чейинки сумманы карап көрсөк. 6 ошондо 80. Так. 78 болуп калат. 78. Ошондо бизде 13 эле окуучуга бөлүп бере алабыз. 78. Калганы канча калды? 22 китеп калды. Эгерде буга 13 китеп берсек, эмне? Бул жерде 7 китеп ашып калат. 7 китеп эмес, даже так, 13-кө. 9 дегендей. 9 китеп ашып калат. 9ду бул жерге берсек, бул экөөнүкү окшош болуп калат. Ошондуктан эмне? 13 эле окуучу болуш керек. Эң акыркыда 22-ни берип койсок, ошону менен ушинтип бөлүштүрүп берсек болот. 13 окуучуга эгерде 14 болуп калса, теорема боюнча эмне? Экөөсүнүн китептеринин саны бирдей болуп калат. Ошону менен максималный окуучулар 13 эле боло алат. Ошону менен бүгүнкү күндүн биринчи сабак аягына чыкты.